Урматтуу жүргүнчүлөр, Ош Бишкек каттамы боюнча 136-рейс Манас аэропортуна келип конду. Урматтуу жүргүнчүлөр, өзүңүздөр менен алып чыккан жөөңүздөрдү унутпай алып кетиңиздер. Ош! Шундай болуп калды, эмне кылайлы? 5 адам керек да. Сразу учабыз. Самолет жаңы, кукурузник да. Алды бош деген, алды бош. Летчик жош. Жол керек 2,5 миң сомдон, нормально. Азыр таксилерде эле 1,5 болот атпай турабы. Ошондо жаңы самолет 2,5 миңден кеттик Ош. Ош кетебиз Ош. Ош 5 адам. Кеттиме? Uçup ketdi be. Vay ne, uçup kettir be. Uçup kete öğretken ha? Öyle çıkacağım git öğretken de. Löçüğü kayakta oldu ki bunun. Men kolla çıkı. Ha siz mi löçük? Men de. Uçeleks mi? Kandas üçelek mi ne? Ha Kudayga şükür. Neni kara otas? Karga eken alıp uçup kete otkan. Neme uğtap kalıp keçigip uçup kettiğini otmayın mı? Oyun kargaçalık emez, kaçan mı ne? Hoş. 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 Gelgende la hoşlaş gel. Hoş. Koy otur. Jol giren süleş olaylı. Aka, asman menen cer bola öyle. Ceyim az yerde turaz, asmana kötörüle üstte. 2,5. Ya. 2,5 ming. Oo, 2,5 ming be. 2,5 ming emez? Hı. 2,5 ming. Koy, 2,5 ming menendir adam uçağı. Samolet uçat aka. Sağa 2,5 ming bergende göre mındayla jö ururgenim jakşı emes bundan göre. Normal 2,5 ming aka. Koy, men ötkönde Bişkek'e gelgende 1,5 ming menenle uçup gelgem. 1,5 ming? Kichine tuş. Kichine tushib qo'yam. 2,5 ming o'ta qimmat, tush. 2,400 bering ketdik aka. Ayma yaman tushding ama. Yaman tushib qo'yding ama. Ha? 1,600 alasың, bo'ldi. O'sha bo'ladi. 2,300 bering ketdik. Qo'ya 1,700 ala. Sizge dagı emas, maga dagı emas. 1,800 ketdik aka basım. 1,750. Canınızdakilerge 2,5 mingge oturdum dep qo'san aka. Bo'ptur, bo'laveradi. Men jandagilarga 3 mingga o'tirdim ham deveraverem. O samolyotni o'zim chaldab oldim deymi? Ha, yo'q bo'lmay qoladi anda. Anda bo'lmay qoladi. Nima? 3 mingga o'tirdim deb. Nima? Sumkani qo'yayotganda mana shu jukni qo'yayotganlarni tüyle qo'yib ishda etkazing kerak. Ustiga ana qo'ygan, sina turgan, chiyla turganlar bor buning ichida. Janingizda ketadi. Bo'ladi aka. Janimga qo'ygan, bo'ptur. Bo'lam? O'shanda eng ustida. Ay, çok qildim qosindirib chiyib. Ne var lazım bu da? Hozir aytib turadilar ma. Meni var deydi tang qoldi. Telefon var bunun içinde. Var yo'q deb yo'q qildim. Kim oladi bunu? Telefon? Telefon qadimgi deyli. Aka boshqalar samolyot men uchpaysizmi? Nega? Telefon men uchalmayimda. Niye uçalmayısın? Telefon men uchgan samolyotlar aeroportga jetmay tushib qolyapti. Yok qo'y, men buni Qarasuga aparib satishim kerak bo'lyapti. Qarasuda klientlar kutadi, kechikib qolaman men. Qarasuga jetmay qolamiz bu deyimda. Yo'q, no o'zgan perondan 36dan tushib qolamiz aka. Qo'y, bunday qatroq talpinsang o'tib ketamiz. Jetamiz. Hay, antpa. Onda O'zbekistonga kirib ketib qolamiz da. O'zbekistonga? Xush kelibsiz mahallaga deb chiqib qolmaymi deyimda. Bunday qilaychi. Mayli, sen ham norozi bo'lma, men ham norozi bo'lmay. Bunday qilayli. O'sha sen aytgan 2,000 beraman. O'sha aytding. Bir bala qilib olib ket telefon. Olib ketaman aka, bo'ldi. Klientlar ketib qoldi, ayni bit bo'lyapti. Bo'ldi, xijolat bo'lma. Keting. Ma'qulmi? Nima qilgin? Jana samolyotga chiqayotganingizda bitta tekshiraydilar-ku, bunday tit tekshiraydilar-ku. Jana uzi ne deb qo'ydi? Tomografiya. O'shaning asal tekshirib qo'ysin, qayoqdan o'tamiz? Uzi deydi-da. Al apparatga ishonmay qoldik aka.
Себеби ал майда чүйдө аппараттарды көрбөйт атта. Анан Майда чүйдө аппарат? мындай темир тезектердичи. Анан ошого өзүбүз мындай кармалап текшерип атабыз да ака. Коя, мен эмнем кармайсың, мен кармайт. Менде кармайт. Бирок сизди кармаштын эле кереги жок экен өзүңүз айткандайчы. Сизди мындай кылабыз ака. Мындай кылып текшеребиз да, жакшылап жүрсөңүз бул жерге. Бир мүнөткө. Мындай карасаңыз мен жакты карасаңыз кичине. Так, кичине көрсөңүз. Кичине. Кара. Болду, мына ушундай туруп келчи кара. Болду ака, өтөрүң, таза. Болду, бир жуунуп алсаңыз болду ака. Эмнени карап атасың? Эмнени карадың азыр? Сиздичи жарка коюп туруп алдыңыздан аркаңызды көрүп койсо болот экен. Аркам бар бекен. Аркаңыз бар экен, Яма хуник экен амачы. Ошо мен бир бизнес кылайын десем эле наоборот болуп кете берет, оборот болбойт. Сен бир өзүң окутуп алышың керек экен, аркаң бар экен дей берет. Аркам бар экен да. Сага көрүндүбү? Көзүң ачтырып алышың керек экен сен, жөн жүрбөй көрүп турасың да. Окубайсыңбы? Самолетке отуруң ака. Болду. Отуруң Сразу самолетке. кетебизби? Сразу кетебиз ака. Бир адам алып кетебиз ака. Басыраак кете эле, бир адам нардан бери алып. Ака. Сиз отуруп туруң, мен бир адам алып келе калайын. Келиң Миржа. Шигелектен эмнесин жоготту мына уну. Эмнени издеп атасың самолеттен? Самолет уккана? Ушинтип жинге тийишет да булар. Самолеттин ичинде турасыз го, Самолеттамынбы? Отургучуң кана? Туруп алып кетемби? Отуруч? Кечиресиз. Бияка жылып кетип калган турбайбы? Жана оштон учуп келатып, адам жок болуп калды эле, мал жүктөй келдим эле да. Малдагы жүктө бере бересиңерби? Пустой келбейбиз го. Батыраак Таш керек да, качың нарага. бир адам батыраак ала, кетейле. Сразу кетебиз ака. Сиз кеңири эч кимге беребиз. Болуптур, макул. Тезирээк ал, кирең. Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Келиңиз аксагал. Жакшы балам. Жакшы, жакшы. Жакшы. Ош. Ош. Какара жакшы болду. Отурабыз кетебизби? Кеттик. Отуруп электе кетебиз аксагал. Болду балам, болду. Болду. Деме, жол керек канча? Жол керек 2,5 миң аксагал. 2,5 миң? Неме? Бир 500 сом кошоюн. Жалпакташка тиштеп коесун балам. Коюң аксагал, аэропорт жок. Болуптур балам. Ошко жетип алсам нардан. Ошентиң аксагал. Таксимен. Неме, самолеттин кадабай жакшы элеби? Самолеттон ходовой болбойт? Эмнеге болбойт? Болот айнанайын. Коюң аксагал. Болот. Өткөндө бир самолет менен учуп келесем, асманда мунундай болот. Түшүп кетип, кайра минтип көтөрүлөт. Анан ичимен ойлоп койдум, мага кысталак бу. Кыргызстандын жердеги эмес, асмандагы жолдо деле түгөнгөн турбайбы деп койдум менен. Жердегини оңдой албайт, асмандагы варшоңдо болбойт болуш керек биздики. Ошентип койдум балам. Ходовой зор аксагал. Жакшы балам? Жакшы, өтө жакшы. Неме? Уролук аягында. Оң жагындабы, сол жагындабы? Мынча сурадыңыз аксагал Эми сураш керек да. Оң жагында болсо отурбайм айтып коеюн. Неге? Айналайын жана Ош Бишкекке каттыган уролу оң жагында степ деген машиналарыңар бар го? Кыргыздын жарымы кырып бүтмөй болду ошолор. Ал жагыңыз туура аксагал. Ар жума сайын 7ден 8ден 10дон авария кылып өлтүрүп атышат. Туура. Мына баягы эле Кочкордо да 5 адам дагын. Туура. Эме Каягында уролу? ортосунда. Ортосунда. Болобу? Неме, мен отургандан сәл сол жакка жылдырып аласың, балам? Ошондо макул болосуз болсо. Болду аксагал. Болду. Сиз жакшылап бир чечиниң, мен текшерип коеюн сизди, Мен үйдөн чечинилүү келгем. Мына, көйнөк, штандын ичинде эч ким жок. Мени кемпирим кийинтет да. Тур мени кийинтип кой, аэропортко баратам десем. Бара бер аэропортко барганда баары бир чечиндирет деди эле. Кийимди колтуп алып келе бердим ошо боюнча. Эң кызыгы азыр аэропортко кирип келатсам, аркамда 2 бала кирип келет. Аксагал, эмне чечинип алгансыз дейт.
Birinci yol aeroportқа келе шақшайды аларынша. Қантар екен деп мынтіп қойын. Азыр аяққа келгенден жип жылаң ашылып чечіндіріп текшерет. Десем баяғы балдардың бірөөсі мынтіп қойды. Ту, яркы путты жуып алыш керек екен деп қойды. Андайлар көп болады ақсақал. Неме қылып қойын ақсақал? Текшеріп қойын, а? Баяғыда емне текшеріп қойсын аңыр мұндай? Жоқ, ал аппаратқа ішенбей қалдық ақсақал. Ошон үшін өзіміз әрбір келген клиентті қармалап текшеріп отырамыз. Қарма? Қой, балам. Мені қармалаңа болбайды, қой. Неге болбайды? Қой, мен қытығым бар балам, қой. Қойым жақсы. Мен саған емес, мен үйде кәмпіріме қарматпаймын. Қойым жақсы қалай кәмпір. Үшенбей? Үйде бала шаға бар ғой? Бар. Қанша? Бірі. Неге? Қытығын келіп атса бірі болады да. Сенді ғой? Неге дейді да? Ақсақалы, жаман күлкілі ақсақалы кемсі. Мұна ештеге жоқ, Мұна. Ештеге шығырабай жоқ. Таза. Таза. Қалпақты бір көтерейлі. Мұна. Қалпақ. Чач. Чашындағы арқасы шұғалға мұна ке. Болды ақсақал. Чашын өстіре тұрған жол бар ақсақал. Не қылып? Чеснок бар ғой? Сыйпай верім. Чеснок сыйпай верім, наоборот чеснокқа шашып кетті. Ошо жоғалып кетті. Бол, өтің ақсақал. Бол. Отыра берейін бе? Отыра ақсақал. Бол, сүйлеш. Болды балам, рахмат. Текшеретілім, қытығыңыз бар екен ақсақал. Балам, Текшерген жоқпын. Қытығым бар. Қараған адамды қытығылап ем балам. Не удобно, не қылбай. Етті қойсаң. Шында ойлы қытығы бар екен. Текшеріп көрдім ақсақал ем, тамаша, тамаша. Соқма қатаңын. Тамаша, тамаша, текшеріп көрдім. Қытығыңыз бары жоқ бұда ақсақал ем. Етті қой. Тың өзіреген ақмақ өлет мұна о. Қайра-қайра тиішкеніңе қарағанда сәл подозрительлер оқшайсың сен. Өздағы көгіш костюм киіп алыпсың. Тамаша, тамаша ақсақал. Тамашалап қойдым ақсақал. Тамаша. Отасын өлі кіші келіп алып қайрақ тиіш. Өлет мұна ақмақ атаң. Тамаша, тамаша. Нер саңдап атасың? Тамашалап қойдым ақсақал. Ақмақ атаңын өзі. 70-ге шыққан шалдан мінені үміт қылып атасың сен. Тамаша, тамаша. Ақмақ атаңын өзі. Тамаша. Ұялмайсың атаңды өлі кіші. Тамаша, болып тұрам. Соğumuş adamım. Allah sola veri görür için demek ki. Otur. Yılmaz batanda öyle şey. Oldu ақсақал, geçirip koyun. Kayra ısandayız beri gel. Тамашалап қойдым. Ne, көңіл көтеріп Alan қойдым. yerfin kaçaydı. Болды ақсақал. Özüm nerfim kaçayıp gelesi oturat bılçıyıp. Özünden ulu adam geletkanda mesle boşaltmaysın bu. Көрбей қалыптың да ақсақал. Meni mi? Ооба, сізді. Sen meni görmeye kalsan baloncunun gönlüne tevele olasın bunda. Bakma atan. Hazırlıklarda kıyman gitti. İlgeri aksakal avtobusga çıkıp geletse, yaşlar orduruzdan turup duratilek. Hazır anda emeskenini. Hazır aksakal avtobusga çıkıp canına gel aksakalı kırap durup risk uqtap alış etkenini. Ne? Koşançılık tez uqtay. Adam ölgönde de lanca tez ölbeydi. Şalıqala geçecek şundan. Ақсақал, ем мұндай қылыңыз. Как раз сіздің шыққаныңыз жақсы болды. Мына жастарға кеп кеңесті беріп тұрыңыз ақсақал. Мен дағы екі адам алып келе қалайын ақсақал, а? Sen hazır siz otursanız cılavızda attın hele koy. Ошо сізгече екі адам келіп кеткен да. Едінесе салып келем деп еді, өлі ақсақал. Ұтып қалады, ғой. Taz akmak koy. Ооба да. Lötçüklerin aferes bolup kalgan okşayıp. Неге? Sana Oş Bişkek'in taksitlerini okşap. Неге? Sana Oş Bişkek'in taksit. Al onu kız sağa karaştı.
Sen uzatkanı gelgenler mi? Siz neverеңiz окшойт, sizdi uzatkany kelgen. Ne sen akırkı sapara uzatkan gül götürüp algan? Al tur alıp koy. Tur. Mağa mı? Oşa akırkı sapar sizdiki. Hop gel. Taza yaşadığın ümit düzdün o kızım. Gel öp koyun. Beni karatçımın da yılçı. Rahmat kızım. Dağı жақсы қолыңызға беріп кетті, пұтыңыздың түбіне қойбай. Men sana estelik bilen putum tügüne koyuqday. Мен деле ошоны айттым да. Bularыңdır afiris bolup kalgan okşayt. Летчиктер бі? Jana oş pişke kalktan taksitler var ko. İyi. Nak afirisler oşalar. Ha? Barsan koluna sumkanı jululata bagajga salıp koy. Aksakal, otursanız ketebiz deydi. Siz otursanız ele jılabız deydi. İyi. Oturdun, enengdi çıkargandan gördün da. 3 saat oturasın o şehirde. Tamak içkeni gitti deydi, edinse salganı gitti deydi, karop kalganı gitti deydi. O şehirde oturasın aksa o şehirde. Nak afirisler. Janagı aför degen söz var oğlam. İyi. Uşul özü şoför degen sözden alınğanda. Şofördün de şısın alıp koysan aförden narağı. Bu летчиктер деле афиор болып қалыптыр да. Oşunda öyle olup kaldı bunlar. Басын көрі, афиорлар. Ошқо ақсақал сіз? Ya, Ошқо? Şamal saydan düşöm. Sen uktun böyle yoldan bir yerden astronot kağılatsam öyle. Bir yerle çıkkandan toktab çay içip olmaysın mı? Bilmem mı o летчик 30 satırdan bir toktayım degende kıldı sana. 30 satırga düşüp kalam dedi. Düşünmeye kaldın da. Bilip durup ayağına sorak koydu. Özün studentsin be. Ha, çok student emasmın ben, biznesmenmin. Sen mi? Biznesmeni şunday kötüren bolsa... Studentler жазға жетпейлі қырылып қалады ғой бұл ел. Giyiming mi бұл? Ha, yok giyim emas bu, telefon. Telefon? Telefon. Qoy senen oğuca uçunca çok telefon götüresin benim. Oğuca bolup keteti kesin yani. Bayağı ne veren bir telefon götürüyor. Gir de etem. Bunu ne degen telefon desem mi dedi? Fotoaparat, kamera, daha ne bir demesi var da koydu. Senin bile fotoaparat, kamera, haladilin spalliğimine koşağı. Жоқ ақсақал, сіз тура емес үшін қой. Бұны içi толтырады телефон да, майда телефон belki. Сотый телефон. Ha içi dolu telefon. Telefon. Bunu kayak. Сатқан алып кетіп там қара суға. Neme, no sumkanı maşinadan salıversen bolboy olam. А, жоқ. Шоферлар өзіңіз айтқандай эле афиор болып қалып тұр. Мына кетіп атам, мына жолға келіп қал, мына қайрылам азыр деп чайды ішіп отыруша береді екен. Қой дедім ата. Кеш жеткізеді екен. Kiyinki reiskele çıkıvermey. Ya balam bunun maşinadan ele salıvergen. Ақсақал, машинадан салып жүрсең болбойт екен да. Ішінде сындырып, чиіп, белағы бірақ қылып барышат екен. Ölüp ket özün öngör. Ооба. Telefonun çaçılat. Қаяққа чашылат бұл ақсақал? Çaçılganın görse öz aytam mı? Чашылса да теріп алам, мұны жақшына қайғыл. Sen telefonun teri olasın ya tuğanların senin teri ola.
Telefon albayсыз ақсақал? Ya. Telefon albayсыз ба? Rahmat. Arzan telefonlar veriyorum. Tanış bol kaldık. iPhone, Samsung. Yok Rahmat. Galaxy. Yok atam başına telefon alamın ben koy. Yok. Ne var? Arzan verir üretimine. Balam Bişkek'te aeroport işteydi. Ana? Oşar bultur 10 telefon verivergen. Terip. 10 telefonumuz var bu. Turat dokument yok alıp barıp satıversem. Dokument olganda satmağa ekensiz ha? Uşinti oturuveremiz mi? Bilmem o löçüktagı yedinise salıp gelem dep kettiler. Mine öyle birden salıp otav yedinise. Hazır birden de uşunda Rajlivnoy'da çıkıp kalgan ben. Razlımda içivam kaçkan hazır. Ha Dün geldi. neresi Razlımda? Geldi. Ammına. Ava dostum toyumu bilem. Toyum erten bu. Gelip kalan Bişkek'e ya. Ha gel bak. Ya. Bugün? Men oşqa klient alıp aldım bu. Ha? Mayli. Kalam da toyuma bu. Ha klientler mi? Oturup dur hatta erten gelem dep koyam boldu otur öyle. Bir bala, bir çal. O çaldın ham kiyimi yok, işe kabar elbey. Ha. Oldu dostum, hazır ben neme kılıp durup kayrasa çalalım, maylı dostum. Davay. Tak, aksakal. Güldigimi ap çıktı samolotka tekşermesler. Yetiyat kılıklar, narak bir ağımda. Meni ne verem uzatıp geldi. Ha ne öğreniz mi? Ha ne öğreniz bozam maylı. Tak, aksakal, ben söyleştim. Tak. Bugün 3 pay kaldık. Nege? Erten 3 oturgan bolup kaldık aksakal. Ertenge çene eşekten kılayıyorsun bir beyin ama. Aksakal men azdır oş menen söyleştim da aksakal. Oşto deydi, oşto. Oşto. Tizzeden kar. Bunu onu dersin ki bak sana. Kim aytdı sana? Men Jönle jalgan durduraverasin herbe. men hazır söyleştim aksakal. Men жаңылы Kerim menen süйлöştüm. Oşta 18 graz ıssık da otan. Oy aksakal. Aeroportun özünde kar bolup atat. Oşa Kerim aeroportta kar olcu da. Kerim o yeşke kıskası o kar, toy, tuman bolup bir bele bolup atatken. Kar mı, tuman mı, toy mu? Kaysınısında gete özü biz. Bişkekte toy, yakta tuman, kar, camgır, her bele bolup. Kıskası erten 3 ağız. Pagoda ne öldürdük oğlum? Aksakal, samolet sizge tapşırdım. Onun Kuday'ın başına elenti koyduk o mu? Camgır. Cangır, kar, pagoda, toy. Toy degen kanday pagoda olat özü onu? Ününe aşırı otur sen. Düşürürem hazır seni. Özün zorga çıktın. Oğlum özün caldırıp alıp zorga çıkardın mı? Onan ününe aşırı koyup degen aksakal. Oturup ayıttağım boçum ben özü, turu alıp dile getirdiler. Jöge Neme? türemizde bol böyle alıp aldın özün. Yekön ağusın sığar mı? Aksakal, samolet sizge tapşırdım. Erten menen 7'de gelin aksakal. Buna tuvalet var samolet'te. Alday. Bopturu tuvalet var. Geri eme kılıp durasın. Sen ertemenen geçip zehri öyle sana Wi-Fi'in var mı? Wi-Fi'de başına tatasın. Ondan göre çay pay süravaysın bak. Canım surap koydun mu Wi-Fi? Sonu? Samolette tuvalet var. Oşa çay pay içsen varasın bir kişi tuvaletke. Bir etirgan çayı yok ana tuvaletin adresini ayta. Sen 10 mun oturursun da çayıma su içsen de 4 ayda bir vargıdaydın tuvaletke. Bakma hadi. Wi-Fi şunun çay pay süravaysın ondan göre. Benim otura dedim da. Ölüp gelsin, ap çık Wi-Fi'yle. İçeyiz. Aksakal içe turgan emez al Wi-Fi. İçmeyin anı. Anda al çık çiğimiz. Hey, civet dağı içmeyin dağı anı. Cevese içmesi atan başına soradın andanı. Hem internet çıkıp otura dedim da. İnternet çukulağına göre şu Samuel Aydağ'ını öğrenip koymuyorsun bu.
Ya elder o ayga uçup atat. Özgönlüktör. Sen gelesen uçup turgan oş albay oturasın. Жоқ, мен билем мына самолетті учурганга окугам мен. Ya bilsen mine oturasın, uçura vermeysin manda men. Жоқ, мен о учурушун учура берем аксакал. О, лөчүк калып кетип атпайбы биякта тойлоп. Özünen görsün can koy, verip geçsin. Özünen görsün. Al 2 gün toyda uçsa biz 2 gün oturmak olup bir yerde mi? Haydi ver. Siz жауап бересиз. Samanlıkla men cevap verem, haydi ver. Siz жауап бересиз. Ne meğlasın? Oşka jetip alıp kayra bir ödem mingizi veremez. Vay аксакал. О Ошкогу барышын барабыз. Анан бизге аэропортто уруксат берип кондурабы? Kondur öğret. Biz de soraydı bu. Kayaktan geletkan samolyot, al kimnin samolyotu, al mini alıp geletat, dimneci, kimnin cügü bizde. Kona veresin var. А, коно бош жер Kırgızistan naş общий dom da koydu. А, болду анда сиз жооп бересиз. Samolyot, haydi ver ulan. Болду, айдайм Bakma, аксакал. bana gütü oturasın. Ооба. Отурмак беле карап. Ремен тагып алың аксакал. Ya, Ремен тагып алың дейм. sen kayırdın gördün mü? İstan karemen takkandı. Жоқ, эми тагып ала бербейсизби? Азыр учабыз аксакал. Sen şu ıştan şıpırılıp get uçasın mı sen? Bunun da rezinkası var. Tartıp durup tüyüp koyğam. Анда ошо түйүлгөн жеринен кармап алың анда. Ha bop dur. Dayar durmaz. Haydi. Alakmak 2 gün ara kışıp bize oturmak bile. Ооба, да жүргүзүп алайын. А, мына жүрдү. Oo. Окканда молодец. Ой, да мына жүрүш. Ana amin kuda akşar versin çaman oyna bu. Aldın kara sen. Bu zaman jet ola lo. Allah Allah. Даяр туруң, көтөрүлөбүз азыр аксакал. İyi. Karma olayım bu. Көтөрүлдүк аксакал. Dördü. Ооба, учтук. Ola tıkan o uçsa. А, болот аксакал, учуп жүргөндө. Онбей. Онбей. Neme? Ya balam, döngülöğün düşüp etmedi mi? Ай, жок, көтөрүлүп атканда сәл пасыраак көтөрүлдүм окшойт. Туу ашууга балам тийип кетти. Ha, eştek emas balam. Eller zaborga tiyip kalıp atat ko. Ооба. Ancan janda seninki tüvaşı olup atpay o. Ооба. Giyim tutasın. Tüvaşıga tiyip жүргөнбүз деп koyarsın. Ооба. Oşal balam. Anı kütüp oturabız mı? Ооба да. Kıvragan kıraşat bolup süйлөшүp jet bolabız. Ооба. Mende toyga barışım gerek. Ооба. Hı. Кетип Ошол калабыз балам. эми секиреп. Алыс жолду жакын кылып сүйлөп кетип турсаңыз. Сүйлөп кеттиң эми? Men sana bayatan beri ırdap berip otam bana. Şimdi o. Жок, эми каяктан болосуз? Шаарга эмнеге келдиңиз? Атыңыз ким дегенде мына өзүңүз тааныштырып кетпейсизби эми? Ha. Özüm Jallavat'tan bolam balam. Жакшы жабо. Suzaktan. Уккам. Alamga ketken yol Suzaktan baştalat deçiler o. O şerden balam. Жол дагы эле ошол Сузактан башталып атабы? Ha yok bizdeki 5 kilometreden ele toktoğun. Токтоп калыптыр да. Aa. Эми каяктан башталатым иштейт? Ben bilmem 2-3 günden Karakılca'dan baştalatmış kal. Жакшы экен да, Каракулжадан башталса. Kayağından başlasa da var mı çere Suzak ötet de. Ооба, туура. Suzak mı mehmandos kelebis de. Ооба. Kurgoy degen yerimiz var. O şeyde katar kafeler kurup koyganbız. O şeyden tamaklandırıp gelgendikinde getgendikinde karnı doyğuz jönetip koyabız. Жакшы. Gelgen klienti tozup alat o şeyde. Mehmandos baldarımız var. Lamon var dep kütüp alat. Эмне бар деп? Lamon var dep. Ал эмне тамак? Lağman deyim. Лагман бар. Hani bizim ballar lamon da koy.
Toğruңар грипп окшойт, лагманга тили келбей лаван деп. Sen işin bilen lağman verdi, laman verdi, kusam toşa oldu da cep kete verdi. Деп сурап койдум. Uşun. Жакшы аксакал. Бул жана самолетко чыгып атсаңыз көзүмө жаман жылуу көрүнүп, тааныштай көрүнүп атпайсызбы? Çılı görünüp, bunu giyimde atan başına çılı görünüp, tonkalayın da oturam. Çılı görünüp deyip. Siz Tanış görünüp demeysin mi? тааныш көрүнүп да. İyi. Каерден көрдүм деп коем. Көрсө Сузактамын десеңиз эсиме түшүп атпайбы? İyi. Жана Сузактагы 120 кою бар Чабан аксакал сиз эмесби? Сиз, Cetim ölmüş, bolup girip gerek tat. Точно ушул да. Men. Жакшы. Койлоруңуз жүрөп аксакал? Ölüp kalmak kula cüret de koylar. Cayı menen caylada oldu koylar. Sentyavrдын экisinde sarayga alып girdim. Жакшы. Жайлоодо жүрсө жылтырап семирип келсе керек, Semiz geldi. Ошо. Semiz geldi. Eki boz geldi. Төлөм жакшы болот экен да бу ел, Kuda kalasa. Жакшы. En başlısı жаш çavan alıp koydum, жаңы. Жакшы кылыпсыз Жаңы çavan alıp koydum, жаш. Эми жана семирип келген койлор баш бербей баган эме Ва. Жакшы кылыпсыз. Koy eken de ayakka, biyakka kaçat eken, uşuları kaytarat da. Жакшы кылыпсыз. Ооба. Неме текеңиз эмне кылып атат? Текеңиз сүрөбү? Mine asmanda da, takanı suraysınlar, jerde de, takanı suraysınlar. Эми сурап койдум да сиздин текеңизди макташат жакшы теке деп, аябай. Takanı kamap koydu. Аны эмнеге камап коет? Koşunam Orus. Aferin, alkaş. Oşol taka oşol Orus'un kaşasına girip getip, oşol Orus'un 300 boy bedesini cep koygonmuş, aynen ha. Жалгыз өзү. Ат эмес го, ал жеп койгудай. Oşolun sözüne işeni bizden ayrılıkma takanı kamap koydu. Эми эмне болот десеңиз, текеңиз, Men oylagam taka olgan жоқ, hazır men koylarım ne olur da atam. Koylarım ne olur eken. Койлоруңуз эмне болот? Bardığı takanın arkasına yerçi ottu oçuda. Taka жоқ, kayak ottoyt. Taka жоқ, bayağını bir 50-60 tay möngün üstüne çıkıp gettiler. O şaktan aydap düştüm. Эми Ошол. жана семиз кой баш бербейт да. Arı çakı etken biyaka жүгүрөт, koy eken deme. Кой да. Koşnalarım köp. Menen ılıcakta bir kolotto koşunan var Kazakbay degen. Şu koyların ayından kaşasını tosup aldı akmak. Эми кайга жайып атасыз койлорду? Biyaka teskeyge jayıp atam. Тескейге? Biyakta Koçkarbay, Taşbolot, Sartbay degen koşnalarım var. Alardın kaşası açık. Oşak otto atat. Жакшы. Bayağı gün can gelgen çavan şu Kazakbay'ın kaşasının janında Kazakbay öke süleşip turuptur. Menimce açat kodem kaşasın. Сүйлөшүп атса ачат. Çavan işke jaragan atat babayım. Oşol. Balam. Kondur eme. Неме кондур үчүн кондурарым, просто аэропорт көрүнбөй атат. Аэропорт көрүнсө эле коном деп кетти. Yani mında gördün mü Katar çıraklardı. Oşol Katar çıraklar aeroport oşol. Аэропорт бу мына. Мен ойлоп атпаймынбы, Оштун кире бериши окшойт деп. Oştun giri örüşü Mırzakmatıp getkende elli öçkön. Аэропорт бу мына. Bilet öyle. Oşa kişi getkende elle şahırdı içinde Zaşgalkan arkasından yürü kalkanmış jandırı var bunda. Ошо көрүнбөй атат да, таң болуп эле. Mırzakmatıp getkende şahırda Zaşgalkan naftarda jaman götөрüldü da. Болду, ушул аэропорт баксакал. Конdur жерге. Болду, конот, Кудай кааласа. Konot ете, sen kondursan konavur. Жо, мен учурганга эле окугам аксакал. Kondurgandaçı. Коңгонго келгенде мо красин түгөнгөндө өзү конот да. Soğumeze kirasını tükengice uçup yürüyorum ben asmanda. Тамаша аксакал, тамаша. Bakmakta mı? Эми учурганга окуган коңгонго кантип окуйт?
Oşentip ayt balam. Konduramiz Ақсақал. Dayar turыңыз Ақсақал. Kondur. Резинкаңызды қармап алып. Şu rezinkaga jaman kızıktın balam sen. Қонауыз Мына қармадым. Dayar тұрың. 500 метр қалды. 300 метр. Қач, чеке. Мына қонуыңыз Ақсақал. Dayar тұрың Ақсақал. Мына. Kondu mu? Құда қаласа қонайын деп қалдым. Мына қондық. Telefon çaşılmadı mı? Атыр. Жоқ, мына. Anda tirirken biz anda. Болды қондық. Болады екен қалса. Урматтуу жүргүнчүлөр, Бишкек Ош каттамы боюнча 136 рейс Москва шаарына келип конду. Uşak kaçayın uçasın makmak. Hayvana tanrı abi. Uşak kaçayın uçasın be. Aytam şu sen göğüre uçkan dev olup atkan mı? Men bilgenden Oş Bişkek götörülle gayra konutu lan. Неме, сіз де Ақсақал. Қойларыңыздағы айтсаңыз, аласың. Koyun. Koylardı. Koydan başka yok soray turganın. Hiç şu koyların arkasında bir жақсы нәрсе olmadı. Ова. Қойыңыз амча көп екен мен. Mayli balam, mine sözde tınçaman konu alğanızga şükür. Ова. Moskvada dele bizdikiler. Moskvada dele bizdikiler. Kakaras men iki balam Moskvada. Жақсы екен де, папуты тиіп, мұндай жол қача келіп. Oşulardan qavaralğança daşıraktan jep alıp ketip qalabız balam, ha? Olmam ben жүрің Ақсақал. Balam, jüre balam. Жаңыртқан күлкісі толы белім бар болсын, толой болып байлығын тоқойнында мал болсын. Денсаулықтың бұлағы күлке екенін біліп жүр, қайғы мұңды ұнытып сен қапаланбай күліп жүр. Денсаулықтың бұлағы күлке екенін біліп жүр, қайғы мұңды ұнытып сен қапаланбай күліп жүр. Qarıqan, qırğız selim var bolsun, qıdır bolup joldoşum, qırman dolodan bolsun. Densoğluqtun bulağı, külke kendin bilip jür, qayğı muңду unutup sen qapalanbay gülüp jür. Densoğluqtun bulağı, külke kendin bilip jür, qayğı muңду unutup sen qapalanbay gülüp jür. Hey! 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 Yeah! Beşilikten tapamız, boldo seken kapamız, görüşkönçe kol bulgan, koştoş olup kaytabız. Densoğluqtun bulağı, külke kendin bilip jür, qayğı muңду unutup sen qapalanbay gülüp jür. Densoğluqtun bulağı, külke kendin bilip jür, qayğı muңду unutup sen qapalanbay gülüp jür. Densoğluqtun bulağı, külke kendin bilip jür, qayğı muңду unutup sen qalpak kiyip gülüp jür. Hey! 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 Konsertin katılımcıları Kanibek Razıkov, İlyas İmanaliyev. Konsertin katılımcısı Kodolagayız İrek Kıdırbayev. Konsertin konuğu Irçı Madaniyatı Mıhtı Hizmetkeri Avanşu Ravşan Momunov.
Жыбара Нуракова. Жана ошол эле бүгүн концерттин себепкери Тынар Курбаналиев. Курбаналиев. Рахмат. Рахмат. Равшан, менден алған сағатың қанша болды? Saat 11:30 болып қалыптыр. Жатып кетіңіздер әме? 10:30 бі? 10:30 болып қалды. Жатып кетіңіздер әме? Азыр бар осы çoğulup sırtқа шығып тұралы. Ана мojada işlegендер mojada шыпырып төшек салып берсе. Сүйлөшүп жатабызды үйгө барганда иш кылмак элек. Кел демей бар, кет демей жок. Бирок Кыргызстандагы бир жакшы сөз бар экен. Көрүнгөн тоонун ырагы жок деп коет. Бүгүнкү концертибиз ушуну менен соңуна чыкты. Кайрадан сиздер менен январь айынын 1-нен 5-ине чейин жаңы жылдык концертте жаңы программа менен жолукканча аман болуңуздар, жакшы жайдырыңыздар, келген карабыңыздарга ыраазы болуңуздар. Чоң рахмат. Кудайым бөйдөгүңүздөн алыс кылып, үйүңүздөргө аман-эсен жетип алыңыздар. Жолугушканга чейин аман болуңуздар. Концерттин продюсери Жумаш Абдулдаев. Болчалы. Оператор Йома Жээнкулов.